деҳаи боғи ҳабиби ноҳияи муъминобод. сокинони он то ҳанӯз аз фоҷиаи дугониҳо ҳасан ва ҳусейни 7 сола ба худ наомадаанд. яке ҷон дод, дигаре наҷот ёфт. онҳоро вақте ки ба чӯпонҳо хӯроки гарм мебурданд, дар ҳамин ҷо сел бурд. خواندن دخترچم صنف یکه همصنفی هم دخترچم بود یکی درآمد را چاگو برا گفت کودک‌ها را گفت حسین سین طلبای ما را سیل برد گفتم خیره در یگان میده او نبود حاضی ما برآمدم تنال بخیگو خستم اینمی راستی نمی تریزو یک علاقه همسویا د کودک در درون اونم خیلی رفته است دیگه پاپشون تا پریدم به ایلا رفتم تا رفتم که نمی غاری که در ته در هم غار خرت دنگل کرد هیچ که در تریتوریوم نه دیگه چند قطعنیستم خیلی جاور گفتم اونم خونه تورگی که کریش ساز اینم دو یک بچه اینم خونه اوزی مرا شنوید دیگه خیلی بچه‌ها اومدن همه کسا مردم همه جمع شد اومد یک تاشه هم در این غار گرفتن چیرکن که دیگه اش خیلی اسپید نکردن. سیل حسین خوردکک رو کشت. همه ساله در تاجیکستان مثل حسین ده‌ها تن قربانی سیل و آبخیزی و دیگر آفت‌های طبیعی میشوند. آفت‌هایی که سال به سال بیشتر و بیشتر روی می‌دهند. طول سال‌های 1997 تا 2022 در کشور زیاده از 3600 آفت طبیعی به عمل آمده است که خسارات اقتصادی آن زیاده از 600 میلیون دلاری شتات‌های متحده آمریکا رو تشکیل می‌دهد و گفتن ضرور است که با طور میانه هر یک 3 روز یک آفت طبیعی در کشور ما به عمل آمده است و از همه زیادترین یعنی پنج‌شده‌ترین آفت طبیعی یعنی که در یک سال 70 چنین حادثه به عمل می‌آید و از همه زیادتر به هلاکت مردم میرساند این سیل و آبخیزی ها میباشد. نقشه منطقه‌های از جهت آفت‌های طبیعی خطرناک تاجیکستان. این منطقه‌ها هر سال دیگر و زیادتر میشوند. اگر سیل و آبخیزی به جان و مال آدمان تهدید داشته باشد، ژاله کشت کشاورزان را نابود میکند. پایگاه‌های نو ساخته میشوند تا ابرها را پراکنده و از باران و ژاله پیشگیری نمایند. حاضر در دایره یک لایحه دیگری ما میخواهیم همین چنین یک رادیولوکاتور دوپلری که حاضر از همون هست در ولایت سوغد نصب کنیم چون شما خودتون نصب میدونید در ولایت سوغد هم ساحه باغداری بسیار رواج و رونق یافته است مخصوصا باغ‌های زردآلو دیگر نمودهای میوگی ها هستند برای امین حفظ نمودن همین زراعت‌های کشاورزی ما همین کارهای کرده استیم یعنی که خیلی که من قید کردم در ولایت سوغد هم همین ظهورات نبود لیکن سال‌های اخیر همین چیزا پیدا شده استادن همه همین تاثیرات خودی تغییریابی اقلیم است. در تاجیکستان سالهای اخیر بارش برف زیاد در فصلهای بهار و تیرماه حتی در وادی‌ها ثبت می شود که قبلا مشاهده نمی‌شد. این حادثه های طبیعی باعث خسارات هنگفت به کشاورزان و اقتصاد تاجیکستان می شود. من چلیده در رفتم یکم بار خیلی برف دیدم در ماه اپریل 9 اپریل خیلی برف نو دیدم. عاقبت یهو چی میشه؟ عاقبت شکه همیشه اگر هوا خیلی ابرناک شود خیلی ممکنه که یگان شود اگر که ستورزار شود خیلی یخبندی همش جزیر میشه ده. این برفی به محل زد که تمام میوه و کارتوشکا و نخود همه تاکی برف ماند. تمام سیمکوبای سویتا کندگی های تمام درختش خستگی. من شخصا خطان شاهد حالی که من همی حادثه هایی که این روز در جماعت قلعه داشت شدگی های من همی حادثات در تاریخ به فکرم یکم بار وای شده است.
сокинони оддии тоҷикистон низ қабул доранд ки гармо низ сахттар шудааст. олимон онро сабаби обшавии бо суръати пиряхҳо дар кӯҳистони тоҷикистон меноманд ки ба навбати худ селу обхезиро бештар мекунад. дар 30 соли ахир аз 14 000 пиряхи тоҷикистон бештар аз 1000 ададаш пурра об шудааст. абдулҳамид қаюмов раиси маркази пиряхшиносии академияи миллии илмҳои тоҷикистон бар ин аст ки дар натиҷа зиёда аз 2000 кӯли нав пайдо шудааст. ин кӯлҳо ҳам натиҷа ва ҳам сабаби об шудани пиряхҳоянд. дар қисми чапи дарёи сурхоб ин пиряхи барғилмас аст. То соли 2010 ҳар сол як маротиба, то соли то 2000 ҳари 5-10 сол канда мешуд ва селҳои якин дида мешуд. соли 2020 бошад 3 маротиба канда шуд ки ин хавфи зиёдро ба миён меорад ва ин ҷоизи нигаронӣ ҳастад. 3 маротиба ҳангоме ки мо ба воситаи ҳавопаймоҳои бесарнишин таҳқиқ кардем болои пиряхро 8 кӯли бузург дар болои он пайдо шудааст ки албатта ин як хавфи зиёдеро ба миён орад ва ин нишоне аст ки пиряхҳо аз сабаби кам будани боришот обшавишон зиёд аст ва кандашавии онҳо ҳам зиёд мешавад. борои ҳамин ҳам умуман тағйирёбии иқлим ин ҳам аз ҳад зиёд гармшавӣ аст ва аз ҳад зиёд хунукшавӣ. созмонҳои ҳифзи муҳити зист биёбоншавиро як паёмади тағйирёбии иқлим унвон мекунанд ва барои ҷилавгирӣ аз суръати баланди ин раванд пешниҳодҳо доранд. албатта дар шоҳраҳои мамлакат дарахтҳои хеле зиёд шинода мешавад, аз шазорҳо, дарахтҳои сунъӣ, дарахтҳои сӯзанбарг, дарахтҳои ороишӣ. лекин ин дарахтҳое ки мешунанд инҳоро бояд ки мо об диҳем, мо бояд сари вақт нигоҳубин кунем. шояд аз ин ҷиҳат бошад ки бисёр дарахтҳо хушк мешаванд, аз ин ҷиҳат ки онҳо на сари вақт нигоҳубин карда намешаванд. гази карбон ва метан бисёр паҳн мешавад. барои он ки гази карбон вай шавад, мо бояд ҷангалзорҳоро бунёд кунем. ҷангалзорҳо ин бунёдкунандаи гази оксигенанд. оксиген агар оксигени барои нафаскашии мо зарур аст. бар асоси 4 гузориши оҷонсии ҳавошиносии тоҷикистон ҳарорати ҳаво дар 100 соли ахир дар минтақаҳои мухталифи кишвар аз 0.5 то 1.2 дараҷа боло рафтааст. коршиносон мегӯянд таъсири тағйирёбии иқлимро дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон мушоҳида кардан мумкин аст. шурӯъ аз камобии рудхонаҳо то селу ярчу обхезиву хушксолӣ ва маҳв гаштани пиряхҳоро ном мебаранд. ҳуснангезии равандҳои тағйирёбии иқлим аз он дар он аст ки аз як тараф солҳои аввал авж гирифт обхезиҳои зиёд ба амал омада, зиёдшавии оби маҷрӯҳои дарё мегардад. баъд якчанд сол хушксолҳои пай дар пар омада боиси камшавии об дар рудҳо дарё мегардад. яъне дар кадом шакле ки ҳарф назанем, имрӯз муаммо мушкилоти баҳри аланд, норасоии об дар сатҳи минтақа, умуман пурпештобии муаммоҳои об моро водор мекунад ки дар сатҳи маҳаллӣ, минтақа ва глобалӣ ки ба ин масъала холисона аз нигоҳи илмӣ руҷӯъ намуда, бо диди академикӣ ҷанбаҳои таҳқиқ нашудаи онро мавриди омӯзиш хорда, вобаста ба замон баҳри беҳтар намудани дастрасӣ ба об ҷаҳду кӯшиш намоем. ҳамин тавр маҷрои об номуназзам мешавад ва аз назорат берун меравад. дар натиҷа мушкили камбуди об дар осиёи марказӣ низ сангинтар мешавад ки метавонад ба низоъҳо кашонад. мутахассисони муҳити зист инро яке аз сабабҳои даргириҳои хунин дар марзи тоҷикистону қирғизистон мешуморанд. низои дигар акнун дар байни афғонистон ва эрон рӯ задааст. ӯзбекистон ва туркманистон аз сохтмони каналу обанбор дар шимоли афғонистон норозиянд. тоҷикистон дар чанд соли ахир барои кам кардани шиддати паёмадҳои тағйири иқлим консепсияи иқтисоди сабзро таҳия намуда, марказҳои пиряхшиносӣ дар академияи илмҳо, дар оҷонсии обу ҳавошиносӣ ва дар вилояти суғд таъсис додааст. ҳамчунин ҳар сол маблағҳои бузурге барои мустаҳкам кардани соҳилҳо ва кандани селроҳаҳо ҷудо карда мешавад, аммо дастовардҳо дар пешгирӣ аз паёмадҳои вазнини офатҳои табиӣ алҳол зиёд нестанд.
деҳаҳои зиёде мисли боғи ҳабиби ноҳияи муъминобод наздикону азизони худро ёд мекунанд ки дар селу яш ё тарма ва обхезиҳо ба ҳалокат расиданд.